Kua whakahokia te toka pounamu nā te mana ārai I hopu ake I mua I tāna mau huna atu ki tā wāhi ki te iwi o Ngaitahu. He mea hoa atu te taonga nei ki te runanga, Ngāti Waewae me makaawhio I te marae o Rehua I o Tautahi. I te ngana tētahi kaihoko rei ki te mau huna atu I te pounamu ki Haina mo te whitu manotāra. Engari I kōhaki hia ake I aia. For us, it demonstrates that the protection mechanism for customs is working, and to have our taonga resource presented back to us in such a beautiful way means a lot to us. E maharaka kana te tari koe ne te tuatahi te whakauki mai nā pounamu nei I tāna ni ukai pō. Ka rea no kia whakatauria ka ahatia te pounamu, ko tahirau, 75 kilo karamu nei tōna taumaha.